Kalimpong le kai bol bala penlong da ka seng samla Patarim kalalong ka ba itenan jong ki arteli ki kinhon ki bala poi sya ka final. Ki kinhon bala poi sya ka final ki long hapedeng ka Junior United Umsning Patarim persya ya kalamari FC. Baro ar ki te ki kinhon ki lakut ha baro ar ki killa hapedeng ka jing yakhat. Kata not la not bala pelong da ka jing shoot tiebreaker. Haka junior shoot tiebreaker ka Junior United Umsning Patarim kalara ya ka nam lahduh haka ba kala penlim no ya ka lamari FC. Bat dra sendon ya ka khusnam pisa ba arlak tyngka ryngkat bat ka trophy. Bat ka lamari FC kalara ya ka song pisa ba shilak tyngka bat ka trophy. Balasam do kongsan uba Don Kupar Sumer UMDC Barim kan Umsning constituency. Bade ka nam discipline team lara da ka Shillong lajong. The secretary of the body dalang team member the body 6 position ngawra ka wai ka jimut di perkhan kumno ban saindur ya ki samla juni ngalong ki ladang yo ka maran ka bahe ladang yo stadium ka bahe kamdar jimut ladang imla bar pemi ki players kadang no ka ji perkhat danga ba kumno le singin tap no ega talent jongki khna samla jungi jong ka dong riboy aran kam eka riboy district football academy Malakran iki but hakdak singi kila ay naga verbal approval baniat syakmat ngalapan kre kong sabe ngai ke dia le try and run la pula ni no jima ni sao sistem ini berjaga Patarim ru yang itu bel inong penyat kita segi supporter jungi kalamari FC juga support ini nadu kapas game man mengiden di game sini juan ni support ini yang aku beliau ya ka Junior Patarim ka bala rang kasi ya ka final but ni ban pediang ni ba yang job ni jadi ba kami la kamba kum ka final ni kadan ujung job dan ka pengiran ni pediang baik tipidon ni ban ong halor ka jing don ka kadan yang bajin ko ha bede bagani ka madan le ka hang ne ga jaka pokoknya ka ban perkat kumengi le kai te ka madan kadang duna subun ba kami tambah kami habru pada minggu bagi dia praktis repot kau kata baru kami ia lah kajai bener dah ka bang yang lang pai ba barot sisen dong ini yang lang Katakan jingkit jauh rangabol ka Junior United Patarim padam kalah pria ka jengjab ia ka Junior United Patarim the winner of 2021 dia ka jumlai berka ya berat lagi tim di balalah belakai cenat ka Lamar FC bat ka Junior United Patarim balalong kandang jok Hatuk anda. Come on, Junior United Patarim. Saya smile ba? May siya ni 1, 2, and 3. Ada yang smile kan? Smile, big smile.